Aye mashaka na mshoweta kusuka tindhawini ta ku hambanahambana ni tlhela mi amukela ka Conspicuous Talents TV, home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media. Ayi tlangi na genge. So tani loko ni hlamuserile ku ya home of talent and analysis, so namuntlha ni lava hi hlela mhaka yin'wana hi ku hi ge laha na laha ni ma swi vona. Okay, so by the way loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi ndlela yeleyo. So a mi le ku ni voneni a ni le ku mi voneni a ni tivi ku mi fanele hi tlhelela ka mhaka ya tikhamera kumbe this option yi better kumbe yi best, since mi kha mi kota ku ni twa kahle mi nga ku endla swin'wana mi kha mi yingiserile mi nga endla swin'wana because swi bohi ngopfu ku mi ni vona. So guys, Mr. Post di makala kwatini kwati ngopfu post mutwani fani mi yelani ku nga ka tini Mr. Post kwatise yini. Beni Mayengani va endle video va kha va rhamba vanhu ku va ta a Palms ku ya celebrate birthday ya vo president tanihiloko va tshama va kha swi endla malembe hinkwawo. So loko hala maheteleleni va katsa marito man'wana lama ti komba nga ku ma fika ma offenda Mr. Post PIG. So Mr. Post va fika va responda na vo. So video ya Beni Mayengani leyi nga kwatisa Mr. Post hi leyi landzelaku. President Mayengani wa vulavula mindzuku na rixaka hi ti 7 ta March hi hlangana a Palms laha ku nga ta ku celebrate wa birthday ya President Beni Mayengani. Tanani MC ya hina ku ta va ku ri Ntwanano Maraj. Tani ta va hahamela hi jaha u nga mbali hembe n'we va brother mina mukhuva u ta mbale tihembe le Palms. Mindzuku ne mi ta le Palms ne hi hlangana Palms ne a ni ma swi taku hi birthday leya ti 26 ne hi potspawulile ne Adima laka hleketa hi mina wa juluka ti celebrate ta vuyo. Okay, that's the makeke between 5 and 6. Mina ku Beni Mayengani ta performa between 5 ya namajambu na 6 ya namajambu. Tanani performance ya n'wina van'wanyana vo ka mi nga la ku tlela makaya yi ta tlhe yi va kona hi 1 ya vusiku, mara performance ya un'wana na un'wanyana. Okay, pfumela ku mi ti vonerini video ya Beni Mayengani hi ndlela yeleyo. So mi vona nga ku na swin'wana swa wrong Bennett a nga swi vula lani kumbe njhani, mi swi vonisa ku yini? Response Mr. Komcha Komo se ga go ntolovela boy wa chisata le tan kota wena ntwa eku ya Palms va ku trapini muzi we Palms va ku trapini mabodlela matata Palms le hinkwa e tlhelela Palms wena. Loko wo fika Palms e bati nghoma va nge ku ndli nchumu, mara loko wo fika Palms e vulavula hi Jona Post va ta ku trapa futhi. Ntwa eku mena hisa loko nhleketa entlulini wena wena bra we mara mali phela entlulini ina yini wena i cini nga na xona. Me a ni hanyi vutomi bya ka Facebook, swi swa me a ni swi endli ka Facebook. Lexi ni tlulaka hi xona wena ko ma vana la mi fambaka mandla na swin'wetani swo phuva swo swi twa ku onge hwe kahle wa swi twisisa. Sukela vutomi bya mina mfumo vana kula na vutomi bya mina a ni bi music wo khendla mina. Hambi mani o fika ba music a ni tlula mina na problem because a ni bi swo khendla. I yele ka Nkuri ku nga fi munhu sweswi birthday ya wena i ya momisi ku nga fi munhu, se i la ku zama Palms ku ta fa vanhu Palms hi khosi swa swi nga ta tirha kahle. Xin'wana lexi lava ku bye xona sukela Joe Shirman a ntanga wena wa swi twisisa. Joe Shirman a nga endla hoku ze fika kwala n'wi sukeli yo ku ndlela hi Joe Shirman ku nga ku ndlela nchumu mfo dala vaseketeri va we album kuma album yo ba usukela swi swo tala wa swi twisisa. I tshika ku la ku phikizana mina nge phikizana na wena, mina ndi music wo dya ku yimbelela ma ndi swona sweswo a na mhaka na swona u ni voni hambi ni nga bukiwanga I don't care ana futhi no yini no ku vava kwini la mina mfo isukela mina na life ya mina me ni ta ku twisa ku vava and a ni hanyi ka Facebook wa swi twisisa. A ma ha ri na mali wena bra wa ya ha ri na mali swilo swa ha fambi ni nghena kwini mina ni nghena kwini mina. Mali ya 40,000 leyi mi nga humesa mi ya nyika phorisa ri ri mroko
Glen festival yi nga endleka hayi kwa ni swi tivi na swi tiva a na ntirho na swona a na problem na swona wa swi twisisa sukela vutomi bya mina ni nga ni toloveli fambela kule na sweswi ta vaviseka u ta boxeka swilo swo tala swa wena ni nga swi tivi swin'wana swi kuma kwihi hambana na sweswi ti bela tinghoma i vaxapu loko bya ro hetelela ni nga ku byela nchumu that's why na ta ku raha ka Caltex hi mhaka sweswiwa wa swi tiva etsutsumeni ka Caltex ne hi mhaka sweswo swi ndlaka sweswi loko no kuma yi ta suka swa straight se wa ni tolovela i nga ni ciseteni nge koti mina a hi bi tinghoma hi tsakisa vanhu ni ta sweswiya i tshika ku lava ku va against na life ya mina a ni hanyi ka Facebook i nga ni toloveli wa swi twa i tlhe sukela joe ntanga wa wena sukela swilo sweswo mfumo i ndlama vana ho ya mahlweni malama ma ndlaku it's fine ku ha munhu a nga ta ku blama a wu na mali a wu na nchumu ende a swi vuli ku mheni na mali mara mina vutomi bya mina a ni hanyi ka Facebook wena i hanya ka Facebook swi hatla swi tikomba ku a wu na nchumu wa swi twisisa sukela life ya mina mfumo se masito ku yangonya i dya makala masito ku ngonya kwa tingopfu lani se lexi na ku bula ngopfu xo loko to Mr Post twa timhaka ta le Caltex twa timhaka ta 40,000 twa timhaka ta ku wena bra wa ma ha ri na mali twa na timhaka to khendla ntiyiso ku yi tiye ku fika kwini kumbe ku ya just speculations and then loko mi nga mi ri na information ku bra ya koho ku nga kha ku vuriwa mani ku nga ku referiwa mani mi nga yi hlevela ku hala ka comment section loko ni na n'we mi sure so mina ni nge bulletira munhu cause a ni sure se Mr Post nga ku sava kwatima yi teka personal vun'wa swi twa vulavula ta khomakhoma un'wana hi tintiho a Caltex ke ya humelela loko va hlangana va hisela vambirhi mi vona nga ku beef level ya ha ri healthy swa ha tshamisekini loko vambirhi va rhanga va banana kumbe se va la ta banana message lowu yisiwa ka defense hi wini ke ya humelela yini kahle kahle so guys yo mhaka leyi ni mi khomele yo ile for namuntlha no kotla na swona vhela ni vona ku swa antswa ni mi update so n'we mi ta ni byela ku mi swi vonisa ku yini mi ti twisa ku yini hi this whole thing so loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe no se subscribe bani na loko ku tlanga ti-ad mi nga skip ti tshikeni ti tlanga inkomu guys hlayisekani to hlangana ka video leyi taka